Como mama, para mim tá roupa importante para mi auto tá uno mais safe possível. Pero se não significa que não porta sexy também. Com mi MG ZS Crossover, mi tem mais estilo que mi mister. Com seu motor 1.5, engine immobilizer, push start button, LED lights, su panoramic sunroof, talaga mi senti mi sexy, classy. E su 17-inch Mac rims, tá dune toque sportivo. E tá super espacioso. Se tá pa hiba mi yuna school, training, of dia com família na lamang, mi por conta com mi MG ZS Crossover para tour ocasião. Auto safe na preço super atrativo. Bel 462-7444 of mail-nos na sales@starcuracao.com. Com mi MG ZS, mi tem mais de lo que mi mister. Feliz noite na abo com a também tá clabar para seguir nós riba uma plataforma na de extra e assim na seguir edição aqui também de NotiX. A mim tá já Ignacio e me sora me tá passa para o titular de AWE já dia 10 de fevereiro. Ministro de Finanças opta para ajustar certo componente na que forma parte de preço de gasolina e gasóleo. Demanda de 7 anos de prisão para 2 homens acusados de atrata na importar 554 kg de cocaína. É um do Charlotte Wetchesco a destacada em série do Caribe. Aruba nota clate ainda para reapertura de fronteira aérea com Venezuela. E nós continuamos mais hora com o primeiro informe. Para mitigar o efeito do aumento de preço de combustível, o Ministro de Finanças opta para ajustar certo componente que forma parte de preço de gasolina e gasóleo, com imposto de venda e direito de importação. O colega Anthony Peter está amplia. Para mitigar o efeito de aumento de preço de combustível, o Ministro de Finanças ajustar certo componente que forma parte de preço de gasolina e gasóleo, qual imposto de venda e direito de importação, bijzonder in recht op benzine en accijnzen. De quadro aqui, o Ministro de Finanças, com a aprovação do Parlamento, a publicar a Aanschrijving Mitigação Temporal de Preços de Combustível, dia 13 de maio de 2022, da Landscourant edição número 19, de volume 2022. A base de circunstância persistente, o Ministro de Finanças prolonga a Aanschrijving Mitigação Temporal de Preços de Combustível, dia 13 de agosto de 2022, e com efeito retroativo, dia 13 de novembro de 2022, cada dia por um período de 3 lunas. A prolongação agora publicada em Landscourant, edição 32, volume 2022. Como com o efeito de redução de preços de combustível no mercado internacional, devido à compra anterior e estoque de combustível, está surgindo mais depois, a Aanschrijving Mitigação Temporal de Preços de Combustível e está agora extender até o 31 de março de 2023. Com a introdução de legalização nova riba online gambling, lo para o Wild Wild West que estava de a ordem do setor aqui. Assim, a ministra de Finanças, Sr. Javier Silvania, aduna de conhecer durante uma apresentação na London. Ela é novo aqui, lo bini já que o governo não sabe mesmo quando a companhia de online gambling tem estabelecido aqui. Anthony Peter tem detalhes de aqui também. Vega acaba para o portador de licença maestro e também para o candidato de desconhecido de suplicença de online gambling. Essa é de acordo com o ministro de Finanças, Dr. Anders Javier Silvania, durante uma apresentação que ela deu recentemente durante a conferência de ICE na London. O ministro permitiu a audiência presente que ela introduziu reforma drástica e que o dengue aqui é papel de algum luna. Segundo Silvania, a legislação que estava à espera mais tempo para construir um modelo antiquado na Corsol para online gambling, lo passa para o final de 2 quartais de 2023. Por certo, a autoridade de Corsol mesmo não sabe quanto operador de online gambling tem riba nas islas. Pois o Ministério de Finanças está querendo ter um site de suplicença que corre riba alrededor de 8.000 diferentes websites. Esse é de acordo com o Sr. Mário Galea, que é um dos top reguladores de Malta e um veterano da legislação para gamblamento
e que assumir um rol importante dentro do treinamento de lei novo para Corsol. Portador de licença maestro já não tem controle do mercado depois que a eleição novo aqui dentro na vigor, segundo Silvânia. Aunque não está livre para aplicar para uma licença para o sistema novo. Cambiando de tema, nós temos Corsol ayer a dona de conhecer con anche llega a acuerdo con Venezuela para reapertura di frontiera marítimo e aéreo con Venezuela. Segundo media de Aruba, o governo Evelyn Wever Cruz ainda não está claro para a reapertura de fronteira aérea com Venezuela. Colega Oscar Van Dam tem detalhes. Aruba ainda não está claro para abrir fronteira aérea com Venezuela, pero está praticamente claro para o marítimo. Essa aqui media na Aruba a compreender for die fuente do governo de Aruba. Maneira de conhecer, esse man aqui Corsol a tomar decisão para abrir tanto fronteira marítimo e aéreo entre 3 de abril 2023. O governo de Venezuela a dona de conhecer que não também está claro para abrir fronteira com Corsol dia 3 de abril. O governo de Aruba a volta a dona de conhecer que tem luna de mei não está claro para a reapertura de fronteira aéreo. Essa aqui fuente não avisa media de comunicação na Aruba. E em nota judicial, o Ministério Público a demandar 7 anos de castigo de prisão para dois acusados de tratar de importar 554 kg de cocaína. Reporteiro judicial, colega Ivo Coran, tem detalhes. O Ministério Público faz demanda de 7 anos de castigo de prisão para dois acusados na Gay Gabriela e Gay Ludovica, ambos acusados de tratar de importar 554 kg de cocaína. Conforme a acusação, dia 4 de novembro último, o time de Guaracosa apresentou na pescadeira depois que o acusado na ilha de cofres que chama Beia. Arriba e boto, não toma nota de 2 homens e não estava tendo algum pescar. O time de Guaracosa alistou o boto, pero de primeiro instante não há nada particular. Pero de bem suspeita forte que não estava tendo, na alaga Sasha e cachuco da rola droga, subi o boto, qual é o resultado de êxito. A autoridade arranha drogas escondidas em várias partes de Eboto. Cabrera explica que a pescar ela vai tomar cerca de algum pescador venezuelano, ribalamã e não sabe nada de droga. E outro acusado, Ludovica, a vez que se estava a saber que a droga estava a atender Eboto, ele não sabia mesmo. No ano 2012, ambos acusados a quedar condenados por importação de 600 kg de cocaína. Aí, todos a insistir que não é inocente. Fiscal arranha a acusação probada e essa demanda de 7 anos de prisão para cada um. O juiz não dicta sentença aqui 3 semanas. Tudo isso aqui não e mais, amanhã, de Matutino Extra. Para 9 dias, também toma lugar clothing drive, clothing day na International School. Fique Trinidade Curaçao Cares está dando uma explicação de atividade aqui. Well, International School junto com Curaçao Cares, agora que junto com também, tem 9 anos organizando o Clothing Day of Clothing Drive, eigenlijk não põe mele também. Essa que põe com estudante, não, puta na estudante, aluno não eigenlijk de International School, tá busca turpaia na casa entre amigo, família não, ou seja, não é pai não reusable, tudo não de dosman. E ora é não collect essa que bini com a escola. Então, não har maar ik schemzal maneira pacus. E sei que médico não põe tudo coisa riba size de baby, tem com 18 anos e também há se sabe para muito homem e muito mulher. Muito que sabe ora é nós, de Curaçao Cares of AMI, tá busca eigenlijk organisação que não tem muita, que tem menos recursos para não por a experiência de bem shop e shop eigenlijk local com aqui. A shop tá grátis, sabe se nós que doen não outra experiência, pessoa a roupa de nós não tem moda eigenlijk tur hora para comprar e costa com que e tijdens die clothing day eigenlijk en moet je dan eigenlijk bij mira costa com botar maar normalmente lo paga tanto sempre, pero agora aqui não tá eigenlijk grátis. Então não tá há bijvoorbeeld par vis ok bo coge 7 t-shirt 4 jeans, 2 sapatos, pero además de essa que não também tem artículo na escola, tem coisa de hunga, tem acessório não, dus tu coisa por tem para fazer muito doce e alegre. Mas a Leo Trinidad explica para que tem limite de lo que muito não tem mais de shop.
Agora que normalmente nós temos mais ou menos 2 organizações que nos invitam para vir para muito na shop. E aí aqui nós temos seguro riba 28 organizações que também com um tal de mais de 400 mulheres que também participam. Dus é hora a equipe tem quase 5 bij verdelen para toda gente que chega para não por hanha e panha. Também é coisa great, hora que boa, pero al mesmo tempo, hora que a organização chega, muito gente baja for de bus, para mim tur ai meu coração está será para somente mere para mira quanto muita que tá tem necessidade, então agora que over de muito, por lá staan também nos gente de família eigenlijk também que tá tem necessidade e eta hoop allemaal te para Eta best para para a organização para hasi. Essa que eigenlijk bij muito na de international school. Eta toma seu tempo, não tem já quase acaba luna, tá fazendo essa aqui e eta toma seu tempo, dus precies no social best para. Os tá hasi esse também se gosta me com hobby bes, e não tá haia meu número of meu e-mail adres besame nós par saco de panha, por quem nos pohiba, então assim met belle organisação, então laga nang bini kami na mita of andersom lagi na mes bij hiba isako, então assim tempo tá queda wak nang o tawasu costa bayendo bom kunang anto ti ora kunang outra necessidade também nos reach out de nos netwerk wa com nos período nang bonito projeto sem dúvida. Nós está continuar. Vaders in Nood, organização com página social de plataforma social, está indicar que aqui na Corso tem vários bons dados que para nós pode escutar e para involucrar dentro de nós. DJ de Vaders in Nood está de opinião que esse sistema de funcionar entre outros de vogderaad e também corte minister cambia. Mama e tata mensen die mesmo direito de bieden die nangyo. Als je kijkt naar hoe de vaders in het algemeen worden behandeld, is er gewoon een grote schaamte, denk ik, voor vaders om zich te laten zien dat ze graag gehoord willen worden. Aan het hele systeem, zeg maar. De vaders willen graag juist gehoord worden, vaders willen juist vader zijn, willen juist betrokken worden bij de kinderen. En daar wordt tot nu toe niet echt naar gehoord, laat maar zeggen. Ik denk dat het helemaal 100% achtergrond durf ik niet te zeggen. Maar ik durf wel te zeggen, uit ervaring met de vaders die ik gesproken heb en uit eigen ervaring, dat het een systeem is wat al 125 jaar bestaat en nooit is veranderd, nooit meegegaan is met de tijd. Niet gaan nadenken dat het ook allemaal kan veranderen, dat ook heel veel vaders alleen zijn. Dat heel vaders ook alleen met hun kinderen opgevoed zijn, op de moeders niet te omkijken of wat dan ook. Ik denk dat dat is. Ik hoop dat het enige wat wij graag willen is om gewoon inderdaad gehoord worden. Maar niet alleen maar gehoord worden, maar ook begrepen worden. Dat we allemaal gelijk zijn. Dat we niet de moeders en vaders allebei gelijk niveau behandeld zouden moeten worden. Dus dat de vaders evenveel rechten zouden moeten krijgen als de moeder. Want ook veel vaders willen graag zorgen voor hun kinderen. Ik denk zelfs een stapje verder. Ik denk dat de Voogdijraad, dat op vandaag is er nog geen directeur, geen directrice. Is bestaande voet ontslagen. Er is nu iemand die waarneemt. Dus de basis is er al niet. Dus er loopt nu op dit moment niet een goed systeem. Als de basis er niet is, dan kan je ook niet verder groeien. Ik denk dat het helemaal opnieuw ingericht zou moeten worden met professionele mensen die aangenomen worden. Die niet gekozen worden, maar aangenomen worden. Die protocols gaan volgen. Als kind A binnenkomt, dan hebben we protocol A. Komt B binnen, protocol B. Komt kind A, B, C binnen, dan heb je iets aan de hand. Dan ga je met het professionele team die je hebt aangenomen, ga je mee praten. Kijken hoe gaan we het oplossen. En dan ga je kijken wat je kan doen. Tot nu toe, hoe ik het zelf heb meegemaakt, maar ook de vaders die het mij hebben verteld, ja. Vaak heb je maar 1 gesprek of 2 gesprekken. De rest van de gesprekken worden vaak afgebeld of afgecanceld op het laatste moment. Er wordt ook vaak niet meer telefoon opgenomen, er wordt vaak niet meer gereageerd. Ook als de ouders proberen te bellen van die vaders of in contact proberen te komen of zelfs advocaten. Het is heel moeilijk om dan daar nog ergens mee binnen te komen. Riba e página por tomar nota que tem vários bons mamas também qual está dando uma opinião. DJ está enfatizar que está hopidando está guardando assim em caso na assim aqui. Não unicamente na EU, sino mais gênero no dinan também. Goede moeders zijn we gelukkig en daar ben ik heel blij om te zien. En dat klopt, we hebben denk ik misschien wel 65% dat meer moeders het heel erg vinden. Dat juist hun beseffen dat ook een vader nodig is. Van de opvoeding van kinderen. Dus dat je en vaders en moeders nodig hebt. Het is ook gebleken uit onderzoek bij heel veel kinderen die dit meegemaakt hebben. Die op een oudere leeftijd komen. Die daarna zelfs achterstand oplopen op school. Of in hun eigen liefdesleven daar niet gelukkig in zijn. Dus de schade is best wel groot, ook achteraf.
kan zelfs nog heel veel erger zijn hoor. Het kan zelfs aan de drugs raken of wat ook. Maar dat is heel extreem. Maar gewoon kind loopt daar wel schade mee op. Ja, we hebben er nu 2 gehad en we gaan binnenkort proberen er nog eentje erbij in te plannen. En wanneer dat nog is, dat durf ik nog niet te zeggen, maar dat gaat wel gebeuren, ja. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar allemaal moeten accepteren. Dat er meer liefde moet zijn voor elkaar. En ik denk dat het de beste key is om het voor elkaar te krijgen. Ik denk hoe het nu gaat, vaak is er ruzie tussen partners. En dat kan, maar ooit in het begin hebben ze een mooie iets gehad, een relatie gehad. En om dan, wat veel moeders helaas doen, maken dan misbruik van hun moederschap. En om dan dat tegen de vader te gebruiken. Maar je gebruikt het niet alleen maar tegen het vader, maar ook tegen je eigen dochter of je eigen zoon. En dat moet stoppen, denk ik. Want je beschadigt niet alleen maar het kind ermee, ook uiteindelijk jezelf als moeder zijnde. Maar ook de vaders, maar ook daar weer de ouders van, daar weer de families van. Dus er wordt veel meer beschadigd dan mensen misschien beseffen of erover na te denken. Dus bredere cirkel dan? Ja, het zou natuurlijk veel mooier zijn als we natuurlijk helemaal nooit meer een voogdijraad of GVI nodig hebben. Dat zou natuurlijk het allerbest zijn. De ouders zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor wat ze doen. Dus uiteindelijk moeten ze het zelf oplossen. A organização amana kaarta também para o ministro de Justiça, Charlton Hato, e te explica die kom. Nou, we willen een open gesprek aangaan, want we zien dat het probleem groter is en eigenlijk alleen maar groter wordt. En we willen graag niemand iets kwaads aanrichten of niemand zwart maken of wat dan ook. Dat is niet ons doel. We willen juist kijken naar oplossingen. Wat er nu allemaal is gebeurd, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar we willen wel kijken hoe we het in de toekomst voor de jeugd, voor de toekomst voor de kinderen van Curaçao, hoe we dat aan kunnen pakken. Dus we hebben een brief inderdaad gestuurd om te vragen om aandacht te krijgen, om daar een gesprek in aan te gaan. Ik heb een PowerPoint-presentatie gemaakt hoe we denken, hoe we het moeten inrichten opnieuw. Ook hoe we het in de toekomst beter kunnen houden. Ik denk dat het een goed idee is dat het helemaal opnieuw wordt ingericht, bijvoorbeeld de voogdijraad. En eventueel misschien met de GVI of een andere organisatie erbij. Daar hebben we een heel protocol voor gemaakt. En ik denk dat het ook een goed idee is om dan iemand uit Nederland van de voogdijraad om een half jaar te wisselen met elkaar. Dus eentje van Curaçao gaat daarheen, eentje van Nederland. In Nederland is het ook niet goed. Dus als je dat met elkaar blijven leren, als je constant die cirkel houdt, dan hou je elkaar scherp. En ik denk dat dat een goede optie is. En er moet gewoon maandelijks een rapport geschreven worden, of misschien onder 3 maanden, maar zoiets. En dat willen wij voorleggen aan Hato, onder andere, om te kijken of dat wel aangenomen kan worden. Dat het dan in de toekomst beter en scherper wordt gehandeld in het belang van de kinderen. En hebben jullie nog steeds geen reactie van minister Hato? Nog niet, maar ik geloof het wel in dat het snel gaat gebeuren. Dus daar geloof ik zeker in, ja. Maurice de Kort, die heeft ons wel benaderd. Die heeft zeker heel goed geluisterd van het Hof. Dus die heeft ons zeker goed geholpen. Die praat ook daarover. En ik geloof erin, ik geloof uiteindelijk, in eerlijkheid duurt het langst. En ik geloof dat uiteindelijk komt het goed. Alleen we moeten wel blijven pushen, dat zeker. We moeten nu wel hiermee doorgaan. Dus ja. Nou, die ex-apor va entrar in contato con minister Hato para com a para com a carta, pero nós não a logra. E nós estamos continuando com mais informe. Depois de exitoso toy drive na luna de dezembro último, Sandals Foundation a começar a introduzir o próximo projeto para o ano 2023. Será Karen Zaka, diretor de operação para Sandals Foundation, está na Curaçao e a dar mais informação junto com a senhora Natalie Harms, ambassador de Sandals Foundation, aqui na Curaçao. Well, tabata éxito rotundo. Sandals Foundation tabata tem lo que boto chama Toys Drive. Tour dezembro sa kita wardu hasi una ku Sandals ta na St. Lucia na Jamaica e award também na Curaçao. Toys Drive. Kiki sa kita en srabo so wake kaba na kina Tatiana e extra. Tour mucha te deseja regalo para a temporada de Páscoa. Kerstboom, Papa Páscoa. Então, Sandals Foundation a zorg para mais de 1000 mucha rond Curaçao a ganhar regalo. Nós trabalhamos junto com 4 barrios. Cada nós centralizamos na Bandabou, na Centro de Lagoon, na Meimei, na Cerro Fortuna e também para riba na montanha. Junto que sei, nós temos 3 diferentes escolas, 2 creches e bolsa como extra também a receber Telecuraçao, para também Radio Dolphin. Dus nossa parte, contento, joy, para hobby mucha rond Curaçao. Nós também temos hobby mais, porque Sandals Foundation não é unicamente basada em Toys Drive. Nós temos hobby mais pendente. Então, para essa aqui por realizar, uma vez que nós ganhamos a confiança de Sandals Foundation aqui na Curaçao,
Nós temos junto conosco a Director of Operation, senhora Karen Zaka, que vem for de Jamaica, para junto comigo nós analisar todo outro projeto que lo vai começar e aia aqui para rondcorsar por Mira. I'm here to really go out into the communities, to meet people, to understand the importance of the work that the community leaders are already doing in wonderful schools, in wonderful barrios and places around Curaçao, to understand the needs of the work that they are doing in Curaçao, to see how we can help and how we can support fantastic work that is already happening here in the island. This is something that we do in every island where they have sandals and beaches resorts, and so we spend some time and we look at what's important here to the people of Curaçao. We have had some wonderful meetings with the Kaya Kaya Foundation in Otrabanda to learn about their work. We have seen and met with the Karmabi Foundation people at the Reef Mangrove Park in town. We have been able to visit communities and schools in Buena Vista, Tiro Martina, and also to visit schools near our resort to learn about community centers that are doing fantastic work with the elderly and with teaching young people new skills. So yes, I have been here 4 days, and I have spent every moment driving around Curaçao, looking and talking with people, understanding the needs, but also looking at the amazing work that they're already doing, because I can see that community and philanthropy is something that is ingrained in the people of Curaçao, and we're so happy to see that. E attitudine di prensa olandese durante la visita di famiglia reale in parte del Caribense di Reino, nota bota corretto pa periodista caribense. As na rede caribense ta scrive awe. Na differenti siti una misera hala un banda pa periodista holandês. John Samson e Sharina Henriques di rede caribense awe a papi toccante di Esaki cu e programma di radio holandês The News BV. Het koninklijk bezoek was lang niet zo koninklijk voor de Caribische pers. Journalisten werden vaak opzij geduwd, letterlijk. Dat verhaal hoorden we ook bij een aantal vorige bezoeken. Kinderen worden soms ook opzij geduwd, terwijl ze aan het dansen zijn voor het koninklijke gezin. Dat je daar te gast bent is niet een vrijbrief om mensen opzij te duwen of de beste plekken op te eisen, letterlijk. Die vraag, Sharine, vertel. Ja, eigenlijk vooral, laat ik maar zo zeggen, chaos. Want vooraf zijn wij als lokale pers heel duidelijk gebriefd over waar je mag staan, zeg maar persvakken. En dan komt de Nederlandse pers en in één keer worden er aanpassingen gedaan. Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, je moet flexibel blijven. Maar je hebt dan de Rijksvoorlichtingsdienst die ook meereist. Dat is degene die de publicatie dan, of de publiciteit doet van het Koninklijk Huis. En dan merk je eigenlijk dat zij dan die Nederlandse pers aan het vooruitschuiven zijn. Of tegen ons zeggen van, hey, kan je opzij gaan? Want de Nederlandse pers moet even hier beelden gaan komen maken. En dan ontstaat er dus die chaos. Ja, okay, dus dat is eigenlijk wat aan de hand is. Aan de voorkant lijkt het goed geregeld. Dat er zijn allemaal vakken. Daar als iedereen daarin blijft staan, komt iedereen eigenlijk aan de beurt. Maar dan begint die chaos, want dan is de koning er echt. En dan wil iedereen eigenlijk die beste plek. Samson van het Caribisch Netwerk, bij dit soort publieke evenementen is het altijd dringen geblazen. Dat zien we wel vaker. Ook in Leg bijvoorbeeld, bij het jaarlijkse fotomoment. Is het ook niet enigszins logisch dat een organisatie als de NOS de beste plekken wil? Iedereen wil de beste plekken. En je moet het verhaal ook bekijken in de Caribische context. Hè? Gelijkwaardigheid, daar draait het om. Het is verschrikkelijk belangrijk in de Cariben, zeker met de koloniale geschiedenis. Maar iedereen, alle journalisten willen de mooiste plaatjes. Inflação assume com 7,6% na luna de januário na Holanda. Holanda's oficina de statistiek CBS ta rapporta un deceleração de inflação na Holanda, pero prijs nang ta sigi subi. Segundo cifra nang di CBS, inflação ta bayendo de bom direção. Na luna de januari a registrar inflação na 7,6% comparado com ano promedio. Essa que está consideravelmente menos que 14,5% que a registrar na luna de setembro último. Uma indicação que o golpe está passando. Essa que segundo jefe economista de CBS, Peter Hein van Mulligen. Se comparar prijs na de dezembro com januari, por hasta mira uma redução de 1,4%. Essa que está
gran parte danke na desarrollo ng riba el mercado energético. Prijs de energia está bajando poco a poco e voor de inicio de año, o governo holandês introduziu plafond de prijs de energia, que está sendo uma diferença. Pero inflação queda reto. Prijs de comida e prijs de crash, que um dia gasto mais grande pelo que está chiquito, está sigue subir. Com outra palavra, se exclui energia, inflação está que tu vai subindo a nível considerável. Además, me ser ter conta que o hecho que está rond Holanda está hissando salário de trabalhador. Na luna de januari está batendo mais aumento salarial que na luna de dezembro. E no tour empresa acaba de calcular essa back de na prijs. Que significa que o prijs sem dúvida lo sigue subindo em luna na venidero, segundo a Oficina de Estatística na Holanda. E nós temos em de deporte. Onde um jogador que é destacado em Série do Caribe estava da Charlotte Witchescope. Ela conta com a experiência em participação na Série do Caribe. Bom, estava indo bom, o AMI estava indo bom, pero quero que nós temos para ajuste como time, para o resultado importante que nós temos para fight chiquito assim, pero a noite me quero nos lograr o tour, para nós passar de porta vitorioso. Nós também com nós também chico bala, o pero la taça, pero a batata e caminho para ir lá seguir, porque bem de toca gara terreno. Que coisa tá ajuste com a base porta? Bom, tenho ainda muita vez tá lá bala travel, então muita vez tá buscando de pule bala, muita vez tá vai buscando de by opposite way, então se me cai de que trampar muita pule, mas essa é também approach. Mas arriba boa experiência, vejo como mensa mira coletividade pelo que tá nos bateu. Bom, mas nem me aviso hoje, nós temos um tremendo time, de parte de batimento. Solamente é o uste na nós temos assim, então mas opinião nós tour aqui tá, nós não aguenta bola, nós não tem timing correto ainda, pero me quer dor de 6 meses nós temos que maneira de lá bala travel, então buscamos dar bala outro banda, então me quer nós lá é melhor resultado. Vejo finalmente so mi saco nós temos vai terreno, bota que recordar como se sigue participar de tipo de torneio aqui, entre outros séries do Caribe, e mesmo que são Miami outra área. Seguro. A mim lota all-in com a equipe de Corsol, então me quer que lota algo grande para Corsol. E assim que nós chegamos a outro final de Noti X para Aue Chabiane, 10 de fevereiro de 2023. Mas claro, me acordava com toda a informação aqui e houve mais amanhã em edição de Nos Corante Extra. Danke pela atenção e passe um feliz weekend.